U subotu 4. maja u prostorijama crkve Sveti Luka pred sam dan Uskrsa održana je tradicionalna dečija kreativna radionica farbanje uskršnjih jaja u organizaciji učitelja volontera Srpske škole Nikola Tesla. Deca su bila u prilici da biraju između različitih tehnika ukrašavanja. Pored kreativnih aktivnosti, u okviru radionice, specijalno za ovaj dan, organizovana je i prodaja polovnih knjiga za decu na srpskom jeziku. Cilj ovakve rasprodaje je, prema rečima organizatora, bio dvostruk. Naime, kako je pristupačnost knjiga za decu na srpskom jeziku u Americi izuzetno ograničen, ovo je bio divan način da se uz simboličnu donaciju crkvi neke od knjiga iz školske biblioteke učine dostupnim što većem broju mladih čitalaca. Sva sredstva prikupljena od prodaje knjiga biće namenjena jednim delom potrebama održavanja crkvenih prostorija i otplate novčanog zajma za podizanje crkve, a drugim delom kreiranju namenskih udžbenika prilagođenih specifičnim potrebama nastave srpskog jezika i kulture u Srpskoj školi u Vašingtonu. Predstavnici i volonteri Srpske škole ovom prilikom pozivaju sve parohijane koji bi možda želeli da se uključu u ovu akciju doniranja svojih omiljenih starih knjiga, ali i kupovini novih, i tako omoguće novim generacijama da nastave da u njima uživaju. Svi zainteresovani mogu donirati svoje dečije knjige svake nedelje nakon svete liturgije, a kupoprodaja će biti organizovana tokom narednih svečanih okupljanja poput Srb festa, manifestacijama povodom početka ili kraja školske godine i sl. I dok su se deca zabavljala farbanjem jaja sa svojim učiteljima, svi prisutni roditelji i ostali zainteresovani imali su tu čast da nauče tradicionalnu voštanu tehniku ukrašavanja uskršnjih jaja od naše lokalne, renomirane likovne umetnice i ikonopisca Dajane Douglas.